I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u epizodu koji ću pokazati kako da dobijete sve ove spamere od zombija do slepog miša. Mislim, možete ili kako hoćete. Sad, sve što vam treba je jedan komandni blok i u njega ovako kucate ovo ovdje što vam piše. Ja ću to ostaviti dole u deskripciji, da samo vi ne možete se mučiti da popisujete, nego samo da kopirate, kliknete CTRL V i unesete u komandni blok. I ovo ukucate i gotovo i to se spava. Sad, da bi dobili Endermana, ukucate isto što i kod zombija, samo ukucate Endermana. Isto kod piga, čekaj, ovo je naliko da izađem iz tako, i ovako kod spidera, i ovako kod slajma, skeletona, kod blaza, kod creepera, kod gesta i kod slepog miša. To sve unesete i samo povučete i ovu, kako da kažem, šta je nešto, polugu povučete i možete da stvorite ovako, možete da zafrkavate druga, te kažete mu da ode u jedan rudnik, ode kao u jedan rudnik i vi stavite na primjer inkarnator blaza, stavite i creepera, stavite možda sve ove inkarnatore i on se crkne. Dobro ljudi. Tako, pokazao sam sad kako dobiti. Evo da vam pokažem, ajmo još jedan da vam pokažem spawner. Evo, ukucamo ovdje ovako i ukucamo ovdje ne znam šta može, da može cat. Mislim da ne može, zato što cat možete da pronađete. Neki zombi, brate, koji imam zombi? Dobro, ukucate kod vi želite zombija i onda ga postavite i on će da se inkarnatira. Samo što sam ja namirno, evo kad bi išao ovako, sad ćemo da se, već se on inkarnatirao. I si stvorio ovaj gest, rocket, a uvijek se bereš. Koliko pisati je. Dobro. I, dobro ljudi, to bi bilo to za ovaj klub. Nadam se svidio i vidimo se u sljedećem klipu. A ja ću sad da vam pokažem kako sam brzo, gledajte ovo. Benzinac koliko je brzo. Ronaldo mi bio naravno. Dobro ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se svidio i vidimo se u sljedećem klipu. Ali tada, čao!